Ditira vez. Just speed, Dashan. Ake ngithathe le thuba futhi ngiphinde nginibekelele nonke balandeli baleli page. Ayike zimbike indaba-ke la. I-content creator yethu laphana ku-TikTok enama-followers amaningi, mhlawumbe la ko-1 million something, ala ko-1 million nangaphezulu. Baliphuce imoto eyi-VW Polo ebikade inkosi yami imsiza uma ngabe yenza i-content yakhe le ayiphushayo laphana ku-TikTok. Ngikhuluma ngoThado Joseph Mashifane, owaziwa kakhulu ngoSisi Maria kule content le yama-skits ayenzayo laphana ku-TikTok. Le moto le wayithatha ngesikweletu, njalo ngenyanga bekufanele akhokhe isamba esithile. Leso samba leso siqala ukumhlula ngonyaka odlule. I think unyaka odlule usuyophela. Uyawuqale lapho nje ake ngithi ukudefault, ake ngisemshelo lo gama lelo, ukweqa inkokhelo at-default. Kodwa-ke kunetheme eqondile kuthiwa ama-areas for ukweqa inkokhelo. Njengamanje imoto bamphucile yona, igqunyiwe la egqunywe khona. Kuthiwa-ke kumele azo i-collector esephethe-ke isamba sika 3 months walezi inyanga lezi kade engasayikhokheli. Uma nje ehluleka kuze kushaya umhla ka-5 April imoto bazoyifaka kwi-auction. Ukuye kwavela-ke bangani bami ukuthi-ke yena-ke uThado lo uSisi Maria uke wazama-ke ukukhuluma nabalandeli bakhe ukuthi abamfundraisele imali engango-26,000 ukuze azokwazi ukuphuma kule nkinga le. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare, uphinde ufollowe noma usubscribe. Ngiyabonga.